Memoir Kwaba Eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV Anna Woshe. So when your first time Pomodia subscribe. Me a notification is so. Click it all no send a video be a yedibetuno abusia. One son sabekan when ye be a show with us in the abusia for Sampa Manhene Samgba Gyafla the second, the personal assistant Abu Muhammad Busia. Waba out edi nsem bi etudwa na busa nsem a wodi tudwa no efa Samgba Dormaahene ne boy no efa ne ho abusa mo woni se omukesi ebepie mu menhia ema otumfo osietutu the second etna so ema ne di asem na abusuafo Samgba Gyafla the second woni na abusuafo anomo yeden omo wini sa case no ni santi no omo ekotena ase no omhwehwe mu na ebusuafo omo koyi na Samgba Gyafla the second say ono na ye odihye say akonya no yeden wotena so ebusuafo omo yi ne wieye no osai kire Sampa banyimfo a omo wo Sampa mamu owie nso oba menhia ebe suai kire otumfo ema otumfo nso yeden wode ne blessings ema ne say wonko na Sampa man wonko yeden wonko hwe so ebusuafo Samgba oni na Samgba Gyafla the second eba menhia be contest ye no still no onye de wontene ho ase oso ono so yeden ono nso eye Sampa Manhene ana ebusuafo court yeden ebam court bam na court etena ase no court ehwehwe mu ehu se ampaniampa na Samgba Gyafla the second wafa kwan paso ana akonya no wabeden wabetena so ne san ntino ekopie mu o National House of Chiefs ema National House of Chiefs nso yeden wo mu so hwehwe mu agitu mu egazete no so ono ne Sampa Manhene ebusua Samgba still wo so wonte ase Dormaahene hihye na tinti na ono de Sampa akonya no ono na yeden wono enete so ana ntokwa ni pekum nyina yeden akokoso wo honom ene wo siesie no ho efa no ho ekotena bedwam se ono ne Sampa Manhene eno na abusuafo na Samgba Gyafla the second edikọ die court contempt ayeden ati Samgba se womra no meyi na no se ampaniampa ono na ye Sampa Manhene anase de abusuafo court frey ya Samgba wontumi anyeden wontumi ankopie mu wo ka bibi foforo edian ana wo ka abusua momiembo nwa video no na bomahama odi munchire nyina aba abusuafo me chiamo ena no pay a brief update ena me pese me de mamo yama masoti say ene the contempt case hearing ye di bre court against Randolph Oba a oboni hu samrani ya Samgba nyame adom ema be pie mu court se ne court nhihye etie no Randolph Oba Samgba etwere letter e be don the chief justice say was chief justice say onyi case no emfree Kumasi High Court na onfanko in the court apart from the Santa region any the Bono Ahafo region na sem nyina ne say Ahafo region any Bono region is anna otumfo osai to his royal majesty ne sente no ono no he's not feeling safe to be in those region in case the court hearing still continuing within these jurisdictions. And to us, the Chief Justice said, only a seminal and free a Santa region, no one found any other region apart from the Ahafo region. You had the ATN, Yamohu, because you're within the right. And a court processes, no, you need to follow the due process. And in the entire Kasano, he has to demonstrate for us to see. Emra na ye war the High Court, and I determined the Mandemon's case, no. Mutre Ediba said the judge was biased. Almost the same judge, you know, because we didn't object to that. I didn't hear, because we know very well, say, Yema Manson Rose, a judge, no what Nasam no Sukrana. The banebedi for because the law is the law. And the idea ya grande on tradition and custom can never be changed. And yet ya say almost a judge, you know. And no omudi judge ya if you want to recommend you so when I recommend you no mudi buy. Ampa ya call ya judge if you dance di in your mind when any no
odi asem no edi mayen enu echi na edidi mu ama na Samgba Gyafla nyame ene nananom adaruma ya gazette na waye Sampa Manhene enti se yedi asem aba court emra court kro na ankasa no wankasa obe fali wo processes wo ha ka senka yen mo na Samgba Gyafla ne gazette no ngu ne nyina processes na be fali wa ha ne nyina no wankasa you didn't feel safe who call through all the processes Emma court ne dismissi we you now fali no all this time no you didn't say you didn't feel safe say na wabum raswa ye di waba back to the very court now wa address say nka yen to bibingu a court no e kan say de bi ne o kan say yen sisa ana yen mongu no enyina mrakwan so a ye dismiss ye no say who ka say you don't feel safe in the same place ebra o ha ana ka bia nam ho me yen ko stop ka no say ye hwemu say Farouk na timu ana ho na timu tamu ana ye wo high court anyele na wo si na mo kura mo ba na mo sawa ni mo ho na mo ye mo videos obi ane mo ne hweye because it is not about hooliganism. It's about ni emrane sie ni amamre ni amane eka eno ne yedi kan yasem enti ebusiafo ye ba ye no ye judge no ana court no ntimi nka sei tini ye court no watu edi asheda enti the case has been scheduled for hearing on 29th of June next month. Samre no na nuoma na wodi aba ne nyina no ne mra sem anu yie ne bibia wo mu bia no na e de abetu court anim. Enti medamasi the way I believe in the court system na wetimi atwere de aba say yenyi emfa nko baby because unim say eye ne right so wetimi bisa no ne nkrofo mate say Fulani akwada no awo kata no jubilate say court amaso ene menim where has a court being rescheduled become a victory menim tamwa eno aba the way our jubilate they believe in the system no I know whatever comes from the court will be accepted and they will stop doing that hooliganism and in your manner omuye ntebusiafo obi anka na komanto ne yam the substantive issue na ye diaba no edaso wo ho de na ye diaba Sampa nkonwasem etoye Farouk Ahmed the way amedia to oni maame and edim the petition by through that petition no ye kan wie ye ema na Samgba Gyafla abusuafo yi no ahemfo mo Sampa traditional council agene to mo mane so aye omo nso so aye no akonwa no bebi a tishe mo amohwe video so a eda ho a Daniel Okra ono ankasa age to mo se Sampa akonwa ne tishe menhia hereby ebe fulfill the requirement of tradition and custom ema nana Samgba Gyafla ne Sampa atanankonwa ebe so aye yera enwachi ni osafata aye the acting president edin nsa share nana Samgba Gyafla nkrata asi emera traditional council share omo di baaye Dormaahene fi se nko obetime di mra na hye ne botomu aye ni opeso wo ye Ghana mra nso en mane kwan saa tie maye ba court ema court no e kan se ansa na wo no be hye se yemfa nana Samgba Gyafla nkrata ama no eso ohwehwem no ohunu se nana Samgba Gyafla ne esese ahemfo famo na ye di omudi ade no wafamo ana ampa osan egitu mu se Sampa nkonwasem ya kan wi irrespective of near samoduafo ne omo keka ho nka ogitu mu se adansedi a ewo nanim videos ahodo ene nkrata ahodo no ekire se Sampa nkonwasem no yerua akan wi na saa asem no nso a yerua akan wi no ohunu se court bi aboagu na higher court bi ama orders which has put aside near yerua ene asanteman ekan ye no the scienti emera ye kan saa wi no samodua ceases to be party of any case that is coming because ya can asem wi ema wedding kugu ye ko 100 meters first heat na ulusu a ye ko second heat a unka ho biom the senti no nana Samgba Gyafla ebe pie mu no ye gazette no Farouk Ahmed eba court say court no and overturn sa ruling no court ne ka say dey bi ema court no ebo ne nsem no de baaye no guye ensem nyina Farouk Ahmed feel free no bia enka so obekunu obi anka so obeye ne bibia otimi be file ne processes nyina a mohwe eyi na amede tu ho no ne nyina wo process no okomasi na se ene cyber biom a o say I don't feel safe why ene epe wo de wa ye den atemdedie ne nuama amu ye da ben na mahunu se asante hene bi ana wo hene bi ti asante original ono nso yes atemdedie no
omonim say amamre ne amane ene Ghana mra na di enuma nti asanti enye gidigidi asanti eni mamamre on say amamre nti ebusuafo obi anka na komanto ne yam nyame ya adom a on the 29th before 29th ne bedru no nhyehyeye biara e wo bia no ye bema maso ati. The substantive issue ni say Sammor Gyafla alias Farouk Ahmed working contrary to the orders of the court. Obu court na nimtia ene ye diaba. O diaba say onu nye safe e was Kumasi. Enti yenyi asem nim free ha. Enti judge ne nso betie ne ye lawyers e wa anu ye bi e wo ho no omo de beba. When say before 29th ne bedu ama yaba court no. Na ne ye ho bia ye ho. Te meda obi biara si. Mesre Sampa Manhene monkoso a na mombo Sampa sondwe ho ban. Ghana police any other security agencies emma obi emfamra enhye ne nsamo enye bibi enko. Gone was the days na Agnst Dormaahene emma regional minister any DC ma won kwan emma mo disi kan twitwa nkurofo sei nkurofo biapade ne nuoma. Samre ya yawo mu die enya ade a obi bema mo kwan emma mo ayesa nuoma ne biu. The Sentinel Ghana Police Service ewo ho a ombebo obi biara ho ban mesrew so obi ye obi bi na wonti ase a ko police station na koye cases no empro emamu mabamu mu se ya cases bebre boni ewo hoyi empro mesremu Sampa sondwie mu ena mo nso mo nyama sondwie nti amamu ni tutrafo echi emma ye kru no asondwie ensei ye mane dachi stable peaceful environment and omo de besua ade ye mai any other places about kotena atwere exams no mu nyina pre the same schools no enti ye na ye mana ntimi anya the environment conducive environment ntimi nsua ade ampase ye no mu ni ada enkwada ekohya bebi kopria na ye di ye mano abro timesre na Samgba Gyafla ene na tena nkonwa na Samgba Gyafla ene na busua enye bibiara ebese Sampa sondwie enu nti na mre bia no obi ni mo ye kakabensam a na nase de bi yemfamra amamre ene Ghana mra so ne yemfa enye ne omu ye no yensi hon kwan nti mesre sa nuoma na bekoso aye sa Fulani akwada no ekika nsem bi na akofa nkrofo so mo mbesai mo amunim mo amu wotemamfo mo nyina munim se na ne busua enye tutrafo because corona enam dishiyoso ababedi yensa no esese dihye nom ebo ho ban yensa kuro no yenkoshi obi japade because yenim the way estie se obebobra na wetimi asibibi na obi ha woni bi no ono no wo say obi dia emfa ne ho but yenka se wasay obi dia ntene yenko say wo dia debi yenya ne sa yenim se mra no echecheche se nya mra na be ye adwuma enti debia ne ye ka kire wo mu ayese wo mu nyoma nyina ne se monko police station na monko report emerepam no mra no be ye adwuma eno ene ya sha ase aye huni yenim se the way regional minister ene DC ene omo keka ho because of politics ejai wom no matimi afasika hwe abrante ya wokotwere SSC omo ankasa maame no support wom abrante ne busuafo ni maame no side support wom ba ni nyina echi no omo timi fasikan edi twitwa akwadai ekuru no ye ntimi nyesa ko moja na enam ye no no eye hyenyola di hyemoja konkon ye nibone ye po ade ho ban ntimesre maame ene wabusuafo a ye twitwa wo ba ekuru no woda so di sankrofo ye chi a oba ne be di awerɛhoɔ ɛwɔ asamado te mo nsamra na mo mmeka ye ho na ye mmɔ Sampa sondwie ho ban medamasi nti abusuafo ne yakosi ye nyina ne sɛ watwere aba sɛ onye save ɛwɔ Asante region ɛna onye sure so obeye save ɛwɔ ahafo nti yenyi asɛm no emfanko any other region mra no ebehwehwe mu sɛ mra ne makwan saa sa wutimi bie wa no ka sɛ menye save ɛna sabi why na ɛsɛ sɛ create safe environment. The safe environment is created by the police. And if they are saying they cannot create that safe environment in a Asante region, they can create it in a Hafu.
They can't create it anywhere, but they can create it in other regions. Why will they be saying that? No, they need to come and demonstrate it. Intimidamasi. I mean, come on. No, be ankoso and more Sampa should be home by. More moye juma or Sampa, Mesremo. Monkoswa, Namunyamo Juma. More Mudiga, Momra. A Juma Yafua, by a Juma Yafua, Edima Baho, Yadamasi. Monkoswa. And Yamim Repamono. Yanem say, Adia, as I say, Monsakana Mudia Jumapano. Nanan and Nankunya. A fight for that. Emma Monsaka. Yamenko Bibiaraho. Na omomu nyina home by. Amen.